Livoti ya ooyu mituki ya mwiki wa masavu ma silikali kana auditor general Nancy Gathungu ya mwaka wa ngili na miongoli na itatu niyumililye undu silikali ya kaunti ya Makueni yatumiiye mamilioni ma mbesa sia mwenenthi itekuatiiya mitalatala na miao ila yailite ota undu mwanikito wa mavu kuma kauntini isu ya Makueni Ken Mulinge ukwithiwa aitwele sia ooyu livoti isu ivithuiye silikali ya Makueni itayumisi insurance kwa maundu ma uima wa mwi kwa athukumi make kwa kuvathula na kimanyano yanengane mautiyo kwa ma MCA ma kaunti isu ya Makueni uvathukanu na miao kutumia Ilovia sia mwenenthi kuiva athukumi manzeve imanza nene sia Ilovia kumwa akaunti sia silikali isu vatekuatiiya mitalatala kati wa maundu angi kauta. Nguma na tano nana ya mwiki wa masavu ma silikali Nancy Gathungu ya mwaka wa mbesa wa ngili na miongoli na itatu yonanite kwa upaneno ndo silikali ya kaunti ya Makueni nguo tongoi wa gavana Mutula Kilonzo Junior yatumiiye shilingi milioni ya nayimwe na miongo kenda na nana mbesa ila sievi wakati wa matuku watatu na matuku 11 mamoi wa kili mwaka muvitu kungamia insurance ya maundu mau itima thukumio nthema kaunti ya Makueni kwenana na Livoti ya thukumia lame kati wa job group na J kila ni kilungu cha miongo 15 Ilovia na cha thukumi nthema kaunti ni masiwe na kuvinge wanza kwa kwata utinthini wa masivitale manene mava Kenya kindu kila kinawetekanie takuvathulwa kavinani ka silikali ooyu ya kaunti ya Makueni ni yaivie kimanza cha shilingi milioni ile katano mwonza kwa nene masukulu sia secondary kesha uvongi wa sub kaunti ya Makueni kavinani kala nene mo maendete kuthambia na kuita ndisioni sia kisoni kwa matuku na nama mwei wa katatu mwaka muvitu wa ngili na miongoli na itatu Ilovia sia vaniwe kuungamia savali yo kufika kukiswani kuungamia ngalama sia mukawo la mekala na ingi sia mauteo Ilovia kufikia ooyu tena umelu mwiki wa masavu ise ngondo silikali ya Makueni yatumiiye alimo maandikiro ne silikali ya kati kuitanithia maitumia mbesa sia mwenenthi wa Makueni nthini wa mwaka usu wa mbesa la mwiki wa masavu na thuimani kana silikali ya Makueni ithito itumia kimanza cha shilingi milioni 54 katano na kuiva thukumi manzeve kwenana na namba thukumila kaunti bilioni 3.9 mwonza na sisa ile kutumika kuungamia misala yo ende Livoti ya mwiki wa masavu jonaneti silikali itumia bilioni 4.5 umwe kuiva misala thukumi valatha ikivatha kunyokicha milioni 54.8 ilasi wetekana taito na kuitha siva thukumi manzeve ooyu Livoti ya mwiki wa masavu ninokilile makuli undu wa kaunti nini sia sub county kana sub county impressed county sia kaunti ya Makueni siatumiwe milioni 460 kuma kuya kaunti ofisi wa governor kana executive account ya kaunti ya Makueni Ilovia tena siatumiwe kaunti ni sia kimbene sia thukumi kivathukanyo ma kaunti ya Makueni kwa kawaida kaunti isi ikiwa kimanza ukilini cha Ilovia itumika kutetheesya thukumi ma kaunti kutoisya mathukumi mota kwikiangale mauta kuthi kuthuma milati bala mwiki wa masavu unokile makuli undu mbesa singi vitu usiekiwa kaunti ne ine tina kutumiwa kaunti sia kimbene ooyu ketina uimanza nene sia mbesa selesele kuwetekana kwitha siumiwa kaunti ne isya sub county thini wa mutha wa mwiso wa kuvinga mwaka usu wa mbesa wa ngili na miongoli na itatu balasi umiwa masokoni kauta kaunti ya Makueni imo mutito wa ndei ingi sokono wa makindu na ingi kikimamboni miekato waya ni pande hizi utena Livoti ya mwiki wa masavu yende kukulia makuli kwa kwenye milioni 890 na ile ngili ya na yimona miongo na ina shilingi 360 na ile ila kaunti yatumiiye kuwa sindu kivuthukanyo ila siendeka kuendesya uthukumi kwa mwenenthi kwenana na Livoti ne kana sindu isi ile kutumia bilioni 1.5 ile mwonza ende silikali ya Makueni yongelela mathoa ma sindu ikufikia bilioni 1.5 umwe kenda vaiti ala kivathukanyo cha milioni 490 na ile 11 na wito na kwithasia likile mivukoni ya andu kauta mwaka ni usu wa mbesa ulona thuima wani mwiki wa masavu ma silikali
athukumi ana imwe na miongo ina na ili nimo maandikiwe ni silikali ya Makueni. Vala kati wa andu ao ntheu mwe mamuthamwe mwathani wao akwatiie vuso kila ni kilungu cha noti katono muonza yuluwalyana. Utulani utena moloto wa uandikani wa uthukumi kwa Mweenenthi wa mwaka wa 2016 kukonya akisi andu ala methiana mamuthame mwana. Ila ndekitheti kimiva kilungu cha itano yuluwalyana cha andu ala mekwandikwa kwithia wandu me mamuthame mwana. Livoti yumia kavinani kala mbunge ya Makueni na seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzo amethitwe maitula Muthuku kwa kwitha makometa kuthukuma wia wao kukunekela uthukumi wa kaunti valanthini wa Livoti ya auditor general ma MCA kautamanza maya maundu mama ithilo kwa mbungeni ya Makueni manengiwe mauteo mambe wa silingi 551 na imwene uvongi wa ofisi wa governor wa kaunti ya Makueni. Kavinani kaomba na wakwikia mwala nyoma munusipa wa Emali Sultan ula watowe mukawani umwe musini wa Nairobi. Kwa kawaida ma MCA maile kukwata mauteo kumakula kwi budget ya mbunge ndeti kuma budgetini ya ofisi wa governor. Kavinani kaumwe ikiwa masavu naona nisiondo katewa milioni ya naimwe na miongole na kenda ila si atengewe kuwa mbeu. Valatho kumimaiviwe milioni 6 kuma kinandu kinandu kila cha ile kutumika kuwa mbesa sia kutoesya maendeleo nditi kuiva misala. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.